Parakaleo 2 episode 3 Sandong Nung share nu kiba YouTube perpantagi na nakajak Dimapur Ao Baptist Church Isu Khristan tumim salam penaron iba series erprang yung arudang na nakajak demuatsu ngualit seda sebab tamang telu Tana senuk unek bajing Kibong nung Shisa Lemsatep ta sebab unek nung jirang loker Asanuki ipain dangkar cimpizim ranani. Nisung mim cir ajaki kutang kibong kamtir takukar tebuka kamner takukar tetsuga kamner takuk anguba cala jaba suka kamner asir takuk anguba kibong ka kamner dasba tanga depa iba mangtang ji bener iba takin depa ji bener asanuk ajak kibong ji bener kibong nung ji liu nga asanok awar. Ipa takuk pa ji. Akamli nung tat sekali dang acurushir yang lor kutak jaga ipa takuk pa ji bener kibong pa ji sengermi ai tak sener asipa nekcirong nung ja senok nam sengermi kibong ja katse. Tak sebab. Lain si pa ji kutang udang tiar ta zeng kunam truk pezenong jagi tendet nung ji kutang apa nantiar Iba nung ya, sengen mu jagi ya masyang utsa angang Israel Nordam, asal sengen mu heshi baji. Sengen kadang liar asibaji nembelong chang aja kaki, na Shisa aja kaki, na Tashi aja kaki asal na tanala aja kaki memang, masyang utsa. Asibaji Kibong nung, cir Nordam tang, macang ali tanga, sakali tanga, caca tanga, au tanga, teti sayu zasushi. Lemsatep zasushi ipain nang ji siang us. Ano kigamdong nunga zlur matakayon. Tasba ipa Shisa lemsatep sayu pensi tepa kibong nunga litzba ji. Sengar muja kita semaza jangja dang asenok tang siang. Serabang lah. Kibong nung Shisa lemsatep pa takuker kibong gakam tak seseba. Sengar mi kibong siakatse. Saka asunuk magata ko tang arbanan here tamakuk angur kibong ay kadang asunuk yang us. Keciba tamakuk angur kibong. Keciba nekla matong deter kibong. Tasrapang la kibong nong kineng tsi kineng po jirnor zabor Shisa lemsatep pa atiano na Shisa lemsatep pa agyan nengali bajagi. Sengermer nekcidongci takuk kibong gaji mekam deti kibong dam aiga senzeba asenuk yang wordi serabang lah kibong nong Shisa melemsatep takseba tenuk tangpaji keji dah kudang sedir iba question kudang senan dir temenan kudang kibong nong ji temenan lidir temenan aitir iba jaki kineng sase kineng puna Shisa lemsatep zibaji nuk tang atuk sir. Zabor sir jirnona atiano na Shisa lemsatep nungji. Tezitang tak sir ni. Da sebajagi Shisa ziri lemsatep tak sir. Item Shisa melemsatep tak seba. Tenuk tang pat temenendem ji kejisa. Da senu ikutang arbang nadir. Tukung temerang. Asyunga Udang mangatet pa asal mangapa cakla liru kudang lidir. Item nisong tenji ipa kineng tenji kineng potenji jirnur tenji zabor tenji atiano tenji Shisa jadi melemsatep ner. Iba jadi dokter. Domineering personality. Ajit pangardang yun na ba? Kineng seja ajit pangardang yun ner. Kineng pu ajit pangardang yun ner. Cala jaba suja ajit pangardang yun ner. Zabor jamuk pangardang yun ner. Jirnur serno. Atiano ji marak zedak sidang amuk pangardang yuner. Das sebab cakla liru iba temenan jagi kudang sendak serli dia. I temama apon ni denji, jernor denji zabor denji, atiano denji, singaya Shisa zemelam sadapner. Iba jagi noktang dokter. Das sembuwa temenan ji keji das serabang la Shisa melam sadap. Tetsa sushi shi bang ayu zibaji tu kuru. Kibong ko mo upala ka kamtak sunong kinumpo ka kamtak sunong
kinengsa sa jirnur chakji kaja magatsidang rungsna jongaji najib bangar na kipur kamar kuru shibunga magatsini agatsaba rungsan nung empangayim pa misak zagardang agatsaba iba chaklaji to kuruji kudang lidir iba jagi iba kineng putanji iba kineng tsidanji iba tsabordanji jirnordamdanji atyanudanji shingaya kaja shisa lemsatep iba mala chaklajagi asanok shisa lemsatep zibaji shibang yuzer pezbuba temenanji chitiungdi kudang chitiungdi chaklaji asanok daklitir ipa chitiungdi alibaji asan sengram kam daksir ipa jidang tama ipa jidang first priority takam jiba asushi jidang alir ta kudang litir atiano aponi sabor jirnuri chitiung tiba na pordam tenji kaja shisa lemsatep ne iba jagi noktang ayuzer anungji ipa mala chakla ai gadang lir saka tanani ipa jidang lemsatep ne asanok anungji ipa ta samnungji kibong kar danga tetsu tebu chala jabasu atiano kar ipa chakla tama chungji lir bangla shisa lemsatep te taksa sushin nadin nai ipa chaklaji malan shisa baji kanang pungdi banga tani tanda senuk dan lemsatep ne kudang shisa z lemsatep titir kibong no kinang z kinang po jirnor sabor atiano na takam rang penung tamalan shipanarzer takam rang penung tamalan shipanarzer tanali maya des semaza kara tang oba putuan nung asanok alir alimaya kunda nung malan shiro saka minute nung malan shiba lima ka nung na tatsiti ka tabuti ka chala jabasu ka sabur ka kamer na litar dani nung shisa daksaner anong chi shisa zalam sadap siya ta sama tung di bang kudang shisa zari lam sadap titir ipayagi tukuluk relok taksir kudang shisa zari lam sadap titir ipayagi kibongji tichakla niu taksir kudang shisa zari lam sadap titir ipayagi kibong nung tanga tetep penarzer kudang shisa zari lam sadap titir ipayagi ketika acung musuba atau taksir kudang shisa zari lam sadap titir ipayagi ketika tashi ichi taksir kudang shisa zari lemsatep titir ipayagi ketika tamaguk tashi mait abrang data yariteptsi ipalaji penarutser kudang shisa zari lemsatep titir ipayagi asno takam rangpan kibongkaji tangari mamenepi tijaklan yautsi sakamer kudang ipa idea dasba shisa z kibong nung lemsatep balidir idea can change your life shisa lemsatep jagi kibong dangi tamalan shito lo rangpan penaro zasa asir takam rangpan nung terelok angutsa asir ner kibongji ipa putu nung tangari memenep zasa lemang ais nung terelok akat pa kibong kaji ner kibongji akamsa anungji takam rangpan ka alima nung pelali seba takam rangpan ka pelalir anu kutak tashi ipa tepelaji bener auza sushi kibong nung shisa lemsatep ya des semuanya tung di bang anu ji demi matian odem shisa lemsatep ya anap tang ong nung sia mabang sia kinang se kinang po jirnor jala jabasu atiano na lidep dini da tana ipa tachung shiba jagi asen arugo borajak ayong lar sengramin lokajak manani muajang amen